ole clear tu ti le ngai thla tu te song song in sawain che pe le ve kule tun chum kan video ve thong chuan Hollywood lem chan thiam le sexy bertia an soi chin Angelina Jolie in fa atan alak medok sakha eng ang mi nge ani ti te kan ngai thla in kan thler ho ve thung dona medok Jolie pet tia kan shat lar tak mai hian eng ang sing nun nge alo man ve a anole pati in chen chan hi ama ani nge em ti te kan en fe in kan thler ho don boka video te abula chang atop thlengin minlo thir sakin minlo ngai thlak sak le chho don ya Angelina Jolie hian fa paruk nin henga fati singa pathum te hi falak anni a abak song pathum te hi ama shin ngei ani thung Angelina hi afati apmangai na le ain kolna konga hian phatjolawin fak a hlo hle ni ti so kan sia sa cheu ani nge yang afa po ber medok si August ninga kumsang ni pakhata khan Cambodia veng pakhata lo piangin ahming tak chu Red Rebel ani a ma se ahming hi Angelina ifa ani tak nuwa ero medok sivan thon ton jalipit ani thung ani medok sahi avan roi ema apiana changa reilote a ama sing tu no le pati nge chuan an enkol thelo awangin nu chamte omna hmuna anda ta a chiang taka helai hmuna chan hi sia tur omlo ma se medok sahi enkol tu nei lo hlom top chu ani lo thung anu le pati tak tak hi khosa khar sa tak ani awangin le an fa po hi enkol na mu mal le tha an pek thelo awangin hetianga nu cham enkol na hian da aloni ta tia soi hi atam hlea chu mai ba ka heti hun lai hian Cambodia nu le pala no pangte te te chuan an fa te chu enkol na tha an pek thelo awangin nu cham enkol na da an fa te mahun chu sarkar kota da top mai chu anin ti mu hle ati the omie te chuan he van doina le chung ko har sat na ina aken telawangin medok sapo hi apiana nu le pati nge nu chonin alo om ve ta a nu cham enkol na anu le paten anda nu atanga ton thleng hian anu le apati hian medok sahi an nga event sui to lem lawa ma se he no pang nu le pa mangai to nei lo hian thasari lai nu cham enkol na a om nuwa ama mangai em to nu thatak mai so atong ve ta ani kumsang ni pani kha ni a Angelina chu a film channa Tom Raider Cambodia shooting an nei chumin Angelina hian nu cham enkol na in chu awatlo a heta hian naute thlasari chau upa a mo chuan a khong ema maktak mai hian chu no pangmit meng han en chuan a hmangai ngal ni in Angelina hian a soya chumi hnuwa fa ta na alak du thu soin naute hmangai tu no le pa ni lo chuan mangaya enkol tu to no le pa dum tak chu alo nei ta a heti hun laia Angelina pasal Billy Bob thon ton le Angelina Jolie ming zoin ming moi tak an phwa saka nun thar hlak an pi bok ani te chuan kan soita kang khan heti hun lai hian Cambodia no pang enkol tu nei lo an tam ema chung no pang dom tak tak te enkol nan chuan sarkar puin sum tam tak alo sengral to a chumi ni awang chuan no pang enkol du tu apiang te na sarkar po hian phalna ape song song chena amai ro chu heti lai hian USA ramdanga changa falak hi khap ani thung achan chu mishing hnunga sumdo da thil thleng thei ani awangin sarkar chuan helam thila hian abeng po achi hleya nima sela Angelina chuan medok sa chu fa atana lak ngei adu awangin theitop choin abeta a chuta atum ro na awang leo leo chuan medok sa chu Cambodia atangin USA abula cheng turin a soi theita ani Angelina nuna medok sa alawlan atang che hian Angelina nun chu mu thei khopin adang lam chiang hleya amang ina song song chu medok satan chuan a hlan ral vek ti the khopial tu ani a khatia Angelina le Billy ate anin chen nuwa po khan Angelina chuan medok sa chu enkol chunjom zelin anno fa hun an mang don lai te chu mi puite mit fuk na ber alo ni chhota a tin Angelina hian anun pum chu afa patan hian amang ti the hial khop ani ome film industry na thoka aboy lai pu in afa pa ni na hun an man dun theina tur hian hun thola in siam fo china Angelina in medok sa amang en atang hian no mangai na ro pui sia po atilang chiang hle ani ye chuan Brad Pitt le Angelina te anin kop nuwa khan Brad Pitt po hian anu pui fa hi afa ang che in an kol chho ve le a chu mai ba ka kumsang ni panga July tha a
Angelina tinu fa in Ethiopia an tlo chom khan hawasa nu cham enkol na mun chu an tlo lia heta hian African no pang thlasari milek enkol tu momo mai an han hu chuan Angelina chuan afapa in unaw amamo thin hle ti ashibok nen chulai mana naute mangai de don phu mai chu fa atan ala zui le ta a chu naute chu ahmingatan Zahara Marli jali ti saksakin medok sa chu unaw anei be ta ka wang chuan a hlim ma chutiang che chuan Angelina po a hlim tak zet bok ani de chuan Zahara po hi Brad Pitt chuan kumsang ni parkuma khan afani turin anem het be le ta a chutianga chungkwa tak tak an din be to awang chuan atu te mai po chu an hlim tak zet ani ber chu mai ba ka no le palar tak te inkara fa lo om chuan mi puite ngai ven po chu a hlo ma chuti lai mekin Angelina chuan medok satan engkim chu a thabirin arwa man saka ama shin nge afa ti ne na en dan po hi adang chong lawani ti an hun man dana po asiat mai pi alama apasal Brad Pitt ne na anin kar alo cha nuwa po khan medok sa chu amang hle ani ti ati chiang bia ome Angelina in W magazine te bula a soidan chuan medok sa chu a thian thaber ani tho soilan pa in ifa chu I thian thaber ani theitu ka hlu omlo te in a soi hiala om zia bira chuan a fatitan no thatak ni mai atum lawa antana thian thaber ani reng do ani awangin a fatini na ani le china so nge na konga po hian chan alan sawe thin hle bok ani te chuan kumsang ni pasari kuma khan Angelina chuan afapa kumrok mi lek tan hian ruwa mana thatak anei thu te atana thil thaber chaw adu thu te soin in afapa hi achwang emema afa te rawa po social media anin zuila hi motor po atambi khle boka anin kong kai na hi no le fa tak tak te in kong kai na tlok setin a thathaka thle ati the ome chu mai ba ka medok sapo hi a unaw te nen po anin le china a tha emema abiki na unaw nei masaber zaharai nen phel chuan anin zom na hi athuk zol hle ti lo theilo ania hun mangdon torin hun thol anin siam fo thin Angelina chu afati in kong kaina thatak awang hian a hlim ma afa upo ber medok sakuda chuan achung kwa chu aring tok le bok ani high school atanga medok sa a graduate po in an chung kwa chuan medok sa graduation lompui torin an school lama an kal hloma he huna hian an chung kwa chu an hlim tak zat ani ti thala ka tang po in a hriat the ome Angelina chuan an chung ko hun ton chu a hlimom tak zet thule fapa high school graduate anei ve to awanga medok sale ama ngei po a in chuan thu hi a soi nge nge a in afati po hian an mangai ve ani ti a hriana chuan ngai ngam taka om tir thei thin thule engtika emo ani mamo huna po no pangte an ni laya thinlunga in soma nge tak an ne chu an tan ala that arin tho a sei bok ani amai ro chu chutia chung ko hlim taka an omlai chuan shiat lo lama tangin boina an tok ve ta tlat mai kumsang ni som parok September ni som palia khan jali pi chung kwa chu friends atanga Los Angeles lampanin thona an chuanga heti hunlai hian medok sapo kumsom pali lika upa ala ni nge nge a te chuan chutia an chung kwa thona an chuan lai chuan boina achok pal ta tlat mai Brad Pitt le Angelina chu engemaw thowa na sataka in hmel boin Brad Pitt hian Angelina chu ko thoin a be hiala a hmutu te na an sezel dan phe chuan Brad Pitt an Angelina kot a thlak na lama hian thona ceiling po a chhiat thu te an soi hiala ni ome te chuan an fapa upa ber mendok sa chuan apa laka anu thlawang chu alo hove ta bata ma se Brad Pitt chu an no pa in car boin a chutia no panglo inrol ve awan chuan thinrim zo savin medok sale apa hi na satakin anin house ve ta boka Angelina in kota sezel danin Brad Pitt chu thlona chunga medok salaka moilo tak taka awm thule tongkam bol hlo tak tak a cha chwa mai pi alama pothial a tho thu te asoya te chuan he thu boy hi punlun chhawda zelin chu chuan Brad Pitt le Angelina ti in kara chuan khizau tak mai chu a siam phata a hi anin then chan tia soizui a hlo pha hle bok ani aum zia bira chuan pithian medok chu deu so tak taka tongkhumin chu anu ama hmangai em tu Angelina hian apai dai theilo ani ber mai ome
nima sela hetianga an chung ko ke derna soiloi loi ani la hian Angelina le afati pahni Medox le peksaten movie an siam tur tho tu thang aum le ta a chu chu mi pui beng chu ron ver le zarin kumsang ni som pasari kuma khan Angelina direct na noya They Kill My Father ti movie a chuan Medox chu executive producer ni in peksapo photography lama ombuka anno fatho ho na awang hian movie hmunom tak me chu aron chwaka he movie hi in dauna lam ni in Cambodia rama Khmer Rouge khoa longong me chano pangkom ngami lekle achung da chuan in dauna hmun chu tlan chiat san antuma ma se antum ram tlong taka an thlen ma rei vak lawa chuan pa ber chu ti hlum anita a hemin nuwa hian me chano pang chuan dam kho chwa na na theitop chu in movie lungkwai tak mai ani nge nge a tin he movie hi Cambodia rama nge shooting nei ni in achang tu te po Cambodian mi vek ani boka chu mai ba ka hemi atang hian Medox support chuan Cambodian mi le sa dik tak ani awanga ain chuan sia a hmu thei nge nge ani Angelina in a soidan chuan Medox hian American mi le sa ni na nei ma se athisena chuan Cambodian thisen akai tla tawangin Medox chu eng ang po in America rama omin anu le pa te po American ni ma se Cambodia ni na anti bo sakdon lo thu asoi bokani heiba ka hian an movie siam hi Medox satan apoi mo emiama hetia film shooting an nei lai po hian Medox chu he film a changve te no pangsinga hian movie mai mai zelin an bula hun amang tam emiama chu chuan anuna zerlai tam tak zertur anu chhia teu nge nge Medox hi zernalama awan tlang pol tak mai ani a awu naw dang te anglo takin in lama lekha zerna sa a anu hian afa pazir tir tur hian mithiam tam tak te roin chumi zara chuan Medox po hian zerna sang jok a zer thena hun thatak anei pha kumsang ni som pakwa Medox chu Yons University South Korea biochemistry zertir ni in he university hi Korea chuan a thaber pol pathom zinga langpha hial ani boka hetianga university tha lu thei tura thlan ani na atang hian Medox po hi zerna lama adoi lo hle ani ti po a hria thei ome tin university dang thatak tak kara engwanga South Korea kher thlangi ani an han so chuan Medox chuan Korean culture angai san thole K-pop awanga cholai hmun chu thlang ani thu asoi boka ti chuan anu joli chuan afapa chu an university thleng thain media lama po afapa ahmu phak laba aum tur chu angai angam lo thole she ati zia thote asoya ma se afapa tumro na le a theina hmu chuan afapa chu a chuan zia soipa in anuk po awul hial nge nge ani ti chuan Medox chuan a hringmuna chuan bul atan chhobe don tak tak ta a Angelina hian afapa chungchang hi heti hian interview na pakhata soin ka chuang takzit ka khovel hi ama awangin afam kima a unaute mangai em tu ni a mani in kol thiam tak ani bokti in asoi hialani heiba ka hian Medox hi tlangwal puye tilawin anu hian asamte alami sakfo thina tuna kan hmolai mek thalak po hi aron viral na se mema achan chu Medox hian ana ka chuan rulem mangin tatu moi tak anei belwangani a Angelina po hian tatu engemaw sat niin ata tu ngai nat hi afapa chuan atu ve ani che kang chu nima sila hetia Medox le anu in le china a that veu lai hian apa Brad Pitt nen hian eng angin nge anin le china a that ve ang le kumsang ni som paruka an chung kwa ina thona boina an siam hnu atang khan Medox le Brad Pitt in kara chuan thuleng wak belchian do lo tak tak leng vel atam emema Brad Pitt le Angelina Jolie te ani nei nuwa khan Brad Pitt chuan Medox se kumsang ni pangkuma khan fa ta na alak theina turin ti fel ngai neu neu te boy puin aril ru po siam chana ti chuan kumsang ni paruka a fashion angai ni turin fa atan chuan dan ang thlapin alata a tin Pitt hian a fapa ne na ani le china chu a nge zwal deuh deuh theinan tran po alana sa in Medox san kumsom pakhat atlin kum khan Suzuki motorcycle te alei sakto boka nima sila Medox suwa aron tleiro chwa chuan apa ne na anin kar hi a thain a thalo ta zeu zeu china chu mai ni lovin kumsom pangmi lek ani lai chuan Medox chuan apa hi a hmudu lo fo thini in an sei boka
hei hi pithian kumsang ni som pasaria interview ane na a zo in chinwang ni in asoya cho cho no pa in kara boina tamtak a thlen mai baka a fati ni na anin le che na thlengin ngong dom lo tak ani thu asoi bok ani te chuan medok si a university lo na paparazzi te chuan lo chirin apa chuan an university a tlo tura akal tole to lo thu te zotin tlo tur chuan local se adu MT te an va sota medok sa chuan toifel takhian kashilo le ngai dan ka nei lem lo ti in alo chang maya heta chanchin bumi te alo chan dan awang hian medok sa chuan fak a hloi mema ma se chanchin bumi te eroin mi puite dem na na satak an to pha thung chuta chuan mi te chuan eng ang puin anu le apati in le chena cho lo chhia ponin se azirna hmun le zela chutiang thil zo tura kalkher atolo ziate university security te chuan medok sa chu abika veng tur te in anti phak nge ani te chuan kumsang ni som paruka jolipi te no pa in chenna an boi pui lai vela tang hian an fa de song song chu an chele nei lama hian om vekin an fa de zinga a then chuan an minga tangin an pa ming pit ti hi an tel to lawa milar takte fapa upaber medok sa po hian chanchin tam tak hria tur nei lo ma se anu le pati awang hian ngai ven a hloi mema ma se anu le pati anglo tak hian red carpet le movie vela in lan tam ve bak lavin ami malnuna chuan ain sorbing hle thunga amai ro chu kumsang ni som pasaria anu ne na an film bo se wang khan medok sa chu film industry lama tangin producer ni na an pi ve ta thau ani te chuan kumsang ni som ni pathum heti hun la ya America president Joe Biden bo se na in state dinner bo sai ani a heta hian anjile nai le medok sa te no fa po chu som tel ve ni in hemi tuma medok ron in London chuan mi pui a thong le hle maya a chan chu medok si anau pan te ta tang to in a hairstyle hi adang lam thei em ema rong chi sang sanga color ni in asam me dan po hi atun lai thei hleya tin kumsari ani laya a hairstyle phei kha chuan internet kholaya soi a hlo hle ni kha hetia kumsang ni somni pathuma White House a alo in lan le na hi mi pui ma a kumni nuwa a in lan le na voi khatna ani mai ba ka a in thuam dan le asam lan dan te adang lam tak vek na chuan soi a hlo zol em ema asam chu zo sein ko dum nal tak ha mi pui ma ala in lan ngai lo dan ani awangin a style thar chuan fakpo a hlo hle bok ani te chuan tuna hian medoksi azirna lama an solving em ema social media vela po motor atam lavin engtika emo chuan mi hlo ting tak alani ngei arin om ani ole khati som kha tun tuma anjile nai le Brad Pitt e fapa upaber medok sa chanchin kan ngai thak the chu alo ni le ta a video le peka in mole kan tum le cheu don ya